everybody akunzi ba Bujahid TV ndabaramukije cyane amazina yanje ni Ozi irakoze muramenyereye imbere ya television ifise logo ya Bujahid TV dufise abarimvyi babiri n'abarimvyi bamaze imisi baterana amajambo cyane kuri WhatsApp mu ma group ku ma statut ngo bibanye indirimbo yabo ni shasha indirimbo yitwa Sivyawose abarimvyi ni KingPlata na babiri acapella twagize amahirwe yo kubaronka turi kumwe nabo reka dushobora tubaganirize tubege hama baganire mwumva ukuntu baganira hama baduha umuco watubwire nyene indirimbo wariwe ntuje kurebwira ushobora kumenya inkuru y'ukuri utarakora subscribe please yikore ubu nyene hama usheko like puis uratubwira commentaire ukuntu ganiro kiko kiragenda. Hello guys, makuri yanyu? Poa, agenda shit. Bright makuri yanyu? Ebonda shit. Nibaza ko mwumvise introduction mu mazimisi muterana amajambo ku ma statut indirimbo mwaririmbanye yitwa Sivyawose. Uyu wowe uvuga ko uyu nye yayikwivye. Nawe kavuga ko indirimbo ari wawe. Hari iki hagati yanyu? Okay, nikavuga Kiswahili sivyo. Unajua kitu gani? Wakati mimi nataka niseme historia kiufupi. Ipo siku aliwahi kuniita. Akaniita akaniambia kwamba eti nimkute studioni kwake. Nipoenda pale akanambia eti nikakuta kuna suka beat. Then niliposikia hiyo beat nikaona kama vile inaendana na nyimbo yangu. Ikabidi ndo nikaanza kuimba hiyo Sivyawose. Title ilikuwa ni hiyo Sivyawose. Then nikaimba tu hiyo chorus. Yesuko unamfuata Sivyawose. Jamaa akasema brother mbona ngoma kali? Unaona aje tuifanye? Nikamwambia poa ina shida. Then akanambia basi ingia huko ndani ufanye chorus pamoja na verse yangu. Akasema poa haina shida. Nikabidi nikaingia ndani nikafanya chorus na verse yangu. Alafu nikamwambia hivi brother, kama nakupatia hii nyimbo tunasema kwamba ni ya kwako, lakini mimi naikuachia iwe ya kwako, lakini naomba hiyo yani condition yani tuimbe na wewe. Sawa, akasema poa haina shida. Then nikaimba nilipo rentre nyumbani baada masiku kama 3-4 hivi nikaja kuona link ya nyimbo Sivyawose. Ikabidi nikaingia nilipoklik kwenye hiyo link kuja kusikia nikasikia kila kitu changu ameondoa masauti yangu akabakiza yani ya kwake tu akaimba kila kitu changu. Ndicho kitu ambacho mimi kimeniuma sana. Maana nyimbo wewe umeandika lakini beat ilikuwa yake na kaimba mwenyewe. Beat ilikuwa ya kwake, ndio niliandika mimi kivyangu nikaenda nikaimba lakini beat ilikuwa ya kwake kwa sababu nilikuta pale kuna suka then nikafika ikaingiana na nyimbo yangu ndio nikaanza kuimba kaipenda hiyo. Mlikuwa mmeongea kama nyimbo unaimpatia lakini wewe condition kwa sababu wewe uonekane mwa hiyo nyimbo uingie mwa hiyo nyimbo lakini akatoa sauti zako. Akatoa sauti zangu hata proof ninazo hapa. Plata bivuga kwiki. Ufete kubwanje nigitangaro kuri jewe. Iyo ni nkuru shasha. Nako ndayumva mbibona hirya no hino numva babimbaza. Uyu munsi rero ko turi ngaha akaba ari ngaho ndi ngaha kubwanje nakamara amazi. Cyo ni cyambere. Hama icya kabiri kumva umutama nkanje. Sindu wavuba jewe. Namaze imyaka hafi 17 nkora umwuga wo kuririmba. Hama uyu munsi nkaca nambika ibara ryo kwiba ibara ryo kwiba. Reka simbyite kwiba. Ibara ryo kwitiza ikintu cyaba ko witije urasubiza. Ni nkuko yavuze ngo naramwivye ntashobora kuyifuta nkamubwira ikore. Avuze ko afise preuve yuko indirimbo ari wiwe abaramutse rekanye izo preuve woko akabundi uri kurabihakana byo ndagute. Icyambere no kubwira jendi ngaha ndi umuntu yumviriza impanuro z'abandi ndi umuntu yiyegereza abandi kugira nkora ibintu byiza biboneka imbere y'abantu. Sawa rero sinzi ko kurya kuntu ushobora kwiyegereza umuntu amfasha ikintu bica byitwa ko ari ubusuma. Avyumva bisigura ko wewe ukisora wabanje uramwegereza umusaye impanuro. Plata hivi kweli wewe umeniambia kwamba unataka unikusaidia ama ilikuwa gari collab ambayo umeniombaga na nyimbo ilikuwa ya kwangu? Icyo novuga gusa ni kimwe ndiko ndamwishura. Ndabisubiyemo navuze ati kwiyegereza umuntu kugira umusabe icyumviro akunganire mu vyi wawe sinzi ko vyitwa ubusuma. Anasema uongo. Ushakuvuga ko je ndiko ndapesha rero.
Wafise zile proof ko indirimbo ayo canke mwabiganira? Sasa message nga sivyo. Mimi nina messages za mtu ambaye ameniandikiaga, alikuwa mmoja na yeye studioni wakati alipokuwa anafuta sauti zangu. Alikuwaga naye. Yeah. Sasa kwa nini hakukwambia mapema kama iko nafuta nyimbo yako mbele yako ya kuipost? Hicho ndicho kitu ambacho mimi nilikuwa nahitaji. Mimi kawaida ningemwachia kwa sababu mimi sio mbovu kwa kutoa kwa utunzi. Mimi ni mzuri kwa utunzi, watu wananijua. Lakini yange naambia brother, mimi nyimbo nimeipenda. Unaonaje mimi niimbe mimi mwenyewe? Ningemwachia kwa sababu he is my brother. Mimi singemkatalia kufanya kitu, sawa? Ningemwachia, lakini yeye anabaki anajisifu kwenye magroup. Oh, ile nyimbo ilikuwa ya kwangu. That's bullshit for sure. It makes me angry. Urazi jewe ntabwo ndi Eshel, ntabyanditse na kare, hari ahantu nabyanditse muri groupe mvuga ati sindi Eshel, sindi escalier y'umuntu wese aza kanduga ko kurya mpora mbona abandi ndia eko wendo nataka wewe uko mezima, wendo nataka okay kuba wazimye, ariko harabaye igihe witwa umuriro, bisigura yuko uravyemera ko wari wazimye kera? Bon, sinazimye, nari nahagaritse bivanye n'ubundi buzina naronse atari umuziki. Nimba uno munsi nashoboye gukora iyo ndirimbo nuko nabonye ko byabaye ngombwa ko nkora. Ariko kuba nazimye, yaba nazimye ntimwari kumpamagara ngaho, ahubwo mwari kumubaza uyu Plata ninde ko tutamuzi. Ariko kuba ntarazima nuko nakoze ikintu hama kikaca kizana ibintu ntazi, sinzi uko bisigura n'umuntu yiyita ko ari mushasha peut-être. Ukiwa hata mahakamani ukikubali kwamba mtu fulani useme ulikuwaga sehemu ya tukio, ukishakubali tu kwamba nilikuwaga sehemu ya tukio, utakuwa umeshindwa. Unasikia? Kama Yesu umeshasema mwenyewe mbele ya umati kwamba ulikuwaga, yani umeniitaga ili tuchange idea, hapo kama vile utakuwa umeshindwa. Lakini mimi kitu ambacho nakijua mimi, kitu ambacho nakijua ni kwamba idea, sio idea, hata nyimbo nilikuwa nimeandika mimi kwa mkono wangu, nikaleta hapa nikaimba. Nimeimbaga chorus, ukapenda, ukanambia tufanye, nikakwambia mimi nyimbo ni ya kwangu, yani niko nayo yote, akanambia imba yako then mimi nitaimba ya kwangu nyuma. Ndicho kitu ambacho kimetokeaga. Sio kusema kwamba hatukwata wala ukwaga unaniita eti nikusaidia idea ya nyimbo. No bro. Stop lying man. Nabivuze kandi sinzi ko kwiyegereza umuntu ukamusaba ubufasha cyangwa ukamusaba impanuro cyangwa ukamusaba kukunganira ikintu cyo kwitwa ko ubusuma. Plata we yavuze ko afise preuve yuko indirimbo mwabiganiriye. Warafise preuve yerekana ko indirimbo ari gwawe bwite? Ego je ndafise preuve. Kuri indirimbo iri kuri YouTube yanditswe ko si vya bose by KingPlata. Namuga ntiyanditse ko si vya bose by KingPlata featuring Be Bright. Iyo ni preuve ya mbere. Preuve ya kabiri, nimba afise preuve azane basi indirimbo arimo ko je ikintu nzi ni kimwe kandi ndakivuze. Naramuhamagaye ingo ndakumvisha ivyo ndiko ndakora kugira unyunganire, hama aravyumviriza. Ca ndamubwira gutya, shiramwo kugira sindavyibagiye, kurazi dufise imitwe irimwe ibintu vyinshi, uravyumva. Biheze gutyo acaragenda. Gusa ikintu nibuka ni kimwe kandi ndacibuka nawe aracibuka. Namubwiye ati ubona gute iyi ndirimbo tuyikoranye ingo bijya waririmbye ubifate ku mutwe kugira dukore video ufise umwanya. Acambwira ati jewe nzoza tubivugane ejo kugira cyo dukora video. Bale tunacheka sana mwanangu kanasema mimi unasikia kisi kuna ingia mwenyewe kuna nenda najibanisha, sawa? Na mengi atakuja. Listen bro. Hama ndamubwiye yuko meje kumubwira uko ndategera rero yuko umuntu aza kugira dukora ivyo namubwiye ko byari kumufasha, ko umaze gukorana umva imfura na se birangana, tumaze gukorana kuba imfura yanje tukaca tungana. Okay, je ikintu nshaka kuvuga ni iki? Sivyo? Hiyo nyimbo ingekuwa vema basi angeni inbox anaambie bro hiyo nyimbo mimi nimeipenda. Niachie ningemwachia, lakini sio kunipiga mamidomo kwenye magroups. Nilikuwa naona hivyo vitu vilikuwa vina. Lakini amesema kama alikuwa amekuambia muitumike ndio wewe kakosa. Kawaida kila mtu ana mishemishe yake. Kwanza nashukuru kuona jinsi unakubali kwanza. That's first. Nashukuru kuona jinsi umekubali mbele ya umati.
actually nafurahi sana. Hicho ndio kitu ambacho kilikuwa kinakosa mimi nikisikie then yani hafiki kwamba nyimbo naikupatia, lakini kitu ambacho kimetokeaga ni hicho, kwa sababu niko na kipindi sehemu. Sasa singeacha kipindi eti niende kumsikiliza video. Mimi nyimbo sio ya kwangu, angeniambiaga tu sio video eti ya script wewe utafanya hivi. No, wewe njoo kama ni siku ya nani ya action, wewe njoo brother, njoo najiandaa kimavazi tufanye kitu, sio kusema kwamba tutapanga script mimi na wewe nyimbo ni ya kwangu. Yani nilikuwa nimeshakuachia kwa sababu tumefanya mimi na wewe, nilikuwa nimeshakuachia, lakini wewe kitu ulifanya kibani kwa sababu umefuta sauti zangu. That's not fair man. Icyo novuga kimwe nimba avuga ko natwaye swate imistari yiwe, ndibaza ko ntabuze imistari, ndumwanditsi kuva kera imyaka 17 iraheze, bidasigura ko no munsi noba naherewe kugira nkoresha ibyiwe. Cyo ni cyambere. Hama cya kabiri niyo mpebera, kuko ampebeye ntivyumvikana. Kwanza iri ni ibara nambitswe ni rya mbere mu buzima bwanje mu rumwuga wanje wo kuririmba. Muga byabaye kandi bavuga bati umwana gusovye ko ntumukubite, ahubwo mubwire ko kwisoba ko ari bibi, mwereka ahazoja agenda gusoba canke kwituma. Umva je ndamwita nk'ikibondo, n'umwana kandi kugira akora ibi bintu ndibaza ico yipfuje cyabaye. Ni nkuko kamera iri imbere yacu yifuza ko bamubona anche ku mugongo kujya duheka abana nta kibazo, je naco bitwaye. Basi tunakubali Plata ni babako. Nafsi ijambo jya nyuma sivyo. Unajua ndio mtoto ndio mtoto sawa, niko mtoto, nasema kwamba niko mtoto kwa sababu ulinitangulia kimuziki, lakini kwa sasa hivi na wewe umezima brother. Sawa, kama umezima na wewe naona kama vile unataka kunidodia kwenye mgongo wangu, ndio maana nataka kuongea maneno mengi ili na wewe ujulikane just yani kupitia mimi. Sasa kitu ambacho nataka nikwambie bro, mimi sitoage kiki hivyo. Sawa, sitoage kiki hivyo. Tena hiyo nyimbo mimi naikuhebea, baki nayo. Naikuhebea kwa sababu mimi ni mtunzi bora tangu my Valentine Kisogo hadi Shushu. Sijawahi piga swata brother wangu. Wewe baki nayo. Wewe uko na albumu kama 7, hakuna hata nyimbo moja na. Sure, ulisuru ko indirimbo nimwe yiwe nimwe. Iko na albumu 7. Nyimbo za mpya ushasikia hata moja ya kwake kama isi vya bose ambao ameniiba mimi. Ofete y'umuntu yumvise uburibwe yagazaho yumva uburibwe. Aho ivyo cyakora avuga no kwiyagaza uburibwe afise nibisanzwe. Hama kuba nshobora kuburirwa indero n'umwana nzi bigasa nkuko namureze, je kubganje nta kibazo. Gusa icyo nshimiye Imana nuko ivyo twita kategori ya upcoming ni yarimwe muri no mwanya, ejo azoba umustar habe superstar. Nawe uri muri muhiye kategori? Jewe ndi muri no mwanya kubera nagarutse no kwiyita yuko ndi muba wigeze kandi bakiriho. Oya, hariho kategori, vuze ko hariho kategori ya upcoming star superstar, uri muhiye kategori? Mi bo mu bisanzwe ndi umustar, nsindi superstar, ndi umustar kuko nimba aziko nazimye donc narigeze kuba nigeze rero sindibagiranwa mu mitwe no mu mitima y'abantu, ndacyariho kandi ndiho nzokwamaho. Niki nakoze uno munsi aho kigeze saha, ariko kuba yakimpebeye reka basi ndamushimire nk'umwana papa agurira imbombo mu nyuma kamusaba kamuha, acavuga ati mwana ndagushimiye kumpaye kandi ari papa yaguze, ndabishimye. Bro, tumekubali kama Plata ni babako, lakini nimeona fasi unamuita ni Pirato. Kwa nini unamuita Pirato? Si Plata, Pilato. Amenigeuka. Plata manake Pirato. Amenigeuka. Si Pilato si ndo mwenye ni Pilato we. Plata wewe ameraguri Pirato. No, uyo mupeti ndamumenyereye sana. Kwitwa Pilato nibizo mva biringa mbwa ntibizohinduka no kuri karanga muntu kwipapuro nana hamwe handitse ko Plata yitwa Pilato. Nivyo umva ni ishavu, kwicwa n'agashavu rero bice bigenduka. Uvuga ivyo ushaka byose. Okay, mimi kitu ambacho nataka nikushauri kama acha nikuite kama mzee, sawa? Kama mzee ambaye umenitangulia, sio kwamba unanizidia jina, umenitangulia. Ambaye umenitangulia ni kwamba jeshimie na wengine watakuheshimia. Anaka jeshimie. Jeshim na wengine watamheshimu. Sio ukifanya kitu faki kimya njoo ufanya kama vile ungeniambiaga brother mimi unaona aje ngoma nani. Wewe kwanza sio babangu. Yaani sio babangu kivile hapana. Lakini wewe yani ni kama vile tu umenitangulia kimuziki. Wewe ni kongwe ambaye umeshavunjika miguu uone tena. Lakini kitu kimoja ni kwamba jiheshimu na mimi nitakuheshimu. That's it bro. Mimi sina mengi ya kuongea.
akantu kamwe nimba bizi ivyo byose twubahane. Yes, mwubahane naco gikuru. Abakunzi ba Buja TV nibaza ko mwavyumviye nabaretse barivugira ivyo bavugana mu ma groupe ma statut bavuze imbere kamera za Buja TV. Muduhe commentaire ukuntu ikiganiro cyari kimeze. Iri mwumvise en version ya matubwira uwo mwabonye ariko aravuga ukuri canke uriko arabeshera mugenzi we. Kora subscribe n'umutarayikora. Amazina yanje ni Ozi Irakoze, ndabashimiye cyane. Shimira n'abatumire bemeye ko twitaba Be Bright Acapella. Asante pia. Asante nawe, merci beaucoup KingPlata. Yeah, merci beaucoup. Ciao ciao.